بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة المشاهدون في هذه البقعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palambungan ng mga agama Islam, alhamdulillah, tinayari na isab kita niyo na kapag bay mata haamoin TV ini. Nadina sa mapiaon, subbatan natoin, pangajian nato, sinamoin lima, atau kapila na si manayaun hamuin lima bay. Dina sa mapiaon, yari kita hadis atau kaamuin wasiya patumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan yung umat niya. Hadis ini tinia manunjuki sin manusia amuin makahinang siya hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ka ihya'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Amr bin Auf radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal yawman i'lam ya Bilal. فقال ما أعلم يا رسول الله. قال اعلم أنه من أحيا سنة من سنتي من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Hadis ini menunjuki hamuin makabuhi kita sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sunnah ini subay ingatan nato uno imakna sin sunnah. Tinya hambuk din ang mga kakahinang niya. In sunnah piagian amuin tariqa atau kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naso pamalong ta biya mga nasabot ti mga sunna long mataw din hadis biya mga long ni an-nikahu sunnati pamaniya. Iya nambuk yan din ang mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na diya ini mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Bilal bin Harith. Long niya, i'alam annahu man ahya sunnatan min sunnati. Ingatalong niya Bilal, hisisulong niya imakabuhi. Sinamuin sunnat pulong niya, atau kamuk sunnat, hamuk kakahinang ko, din ang mga kakahinang ko biyayan. Amo inhatin niya, miyatay na hapwas ko, imana niya hatin niya, wero unda amo inaginang hapwas sing kamatay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na onlong niya pahala sinta uyaon nakabuhi hiya sunnat sin Rasulullah apabila on mga tao kaya panghinduan niya biyayan kaya baitaan niya sin sunna yaon na den di in huminang yadto den di inilag ko sin pahala na biyad to raing lag ko sin pahala madawhat niya ataw kaidil sin Allah Ta'ala kaniya hawdi kamulan. Den nila go sinamuin pahala sintaw yaong kya baitaan siya law mo hinanga ini kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hinang niya na inhinang yaon. Pagubos siya to, tinahinang na sintao yaon, sa ikaw inakahindo sin sunna yaon. Kahaba haminang intaw yaon, na rendi inilag ko sin pahala makawaniya, biyad tura impahala idil sin Allah Ta'ala hatao yaon, amuin nakahindo yaon. Na di na sabab yaong kataw tayo mauran na mga agama Islam. Ini sa lagulag ko pahala at ayaw kita niyo magmaikot. Ha mga kataw tayo mauran na to, sin pagbaita na to, sin ini ing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisan pa ning kaunan sin kaibanan at niya, kabuskawan nila ataw ka di nila matayma, importante ka ikabaita mo in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikabaita mo in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ini kakahinang sin Rasul sallam, in ini wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asbay-bay tatain kasabnalam yayan, kataw tay manguran na mo agama Islam. Sabab in sunna sa ini, bang katinggalan si mano siya in sunna, hamok din ang mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na magbakas hakabuhi niya, iban amuin pag-agama niya. Kita ni mga katotay manguran ng mga agama Islam. Hamok waktu, nagbuno yung mga sahaba iban satro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mali nagbumuno sila biyayan, timag hasadza amuin, diaog sila hapagbunuan. Naginuino sila, may talong niya, sinakaunalong niya mga pagbuno, tiyo-tiyo ra imbilangan na to, ibang bakambya ining kusog na to, ibang taod na to, may talong niya, amo indik kita pagdaogan. Na may talong na bihayaon, amo diaog kita. Unin sabab niya. Na din na sabab yato, kaya baka nila rin sabab niya. On hamok din kanila, timitinggal sinamo in sunna, sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siya himinang sinamuin, kakahinang sin Rasul sallam yaon, hang katao din kanila, na sampe amuin, naraog silang biyayan. Sababan sinamuin, hiyahaman nila, in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin sunna wala na nahinang, wala siya nakapagsiwak. Wala siya nakapagsiwak. Biyayan. Sekali, nadoy na silang biyayan. Pagkakingatan nila amoy tin sabab niya, nalong nila, magsiwak kita nyo katan. Salta, magbalik kita nyo magtupaato. Biyayan. Nagbalik sila magtupaato, ibang pagsiwak nila biyakataan. Kiyasukan nila nin ato nila, lonsin mga satro, kita niyo balong na inisog si mga Muslim yan. Sobra inisog si mga Muslim yan. Kita niyo balong niya, bang di na sila long niya makaatulong niya si maglagot sila ibang padang, nakita ni balong niya, sampai ipon nilalong niya, hiyahait nilalong niya. Na din na sabab yato, piyasuran sila sin Allah Ta'ala buga, ang mga Muslim, sampai nadaog sila, nadoy silang biyayan. Sampai nadoy sila yung mga tauyaon. Ataw kasatro si mga Muslim. At sababan sa zahamuin, pag tatbik nila atau ka-implement nila sinamo in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dia ini, long sin Rasul sallam kan Bilal bin Al-Harith, long niya, i'alam annahu man ahya sunnata min sunnati, qad umitat ba'di, kana lahu min al-ajri mithla man amila biha min ghairi ayang pusa min ujurihim shay. Ingatalong niya, hiisisilong niya im makabuhi,
hambuk din ang mga kakahinan kuin kakahinan niya natin niya miyatay na sa imana niya wairun dahatin niya hinang hapuas niya na makadohat siya pahala bihayan. Damikyan namon ang kaya panghindon niya, damikyan. Kahabang minangin namon kaya panghindon niya, makadohat siya karayawang biya. Hadi tumulang. Then di nila tawad sin pahala siya, biyad turain pahala, idil sin Allah Ta'ala kaniya. Na on opposite niya mga katao tayo manguran na mga agama Islam. In opposite niya, وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ الشَّيْءٍ. Demikian yung opposite sin sunnah yun. Sunnah yun, hisi sin makabuhi. Sin hambuk din ang mga kakahinang sin Rasul Sallam. Hawak to amuin. Di na mahinang iniyaon. Pag-ubos biyuhi sin hambuk din ang mga umat niya. Kakahinang niya yun. Na makadohat siya pahala sa lagu-lagu pahala biyayan. Na demikian. Huminang kita sinambuk kakahinan. Hainasab ta inhinang yaon paagama. Tinya, magiatikad kita sinhinang yaon kakahinan haalam sin agama. Ataw ka kakahinang yaon sin mga mu'min ataw ka mga Muslim bihayan. Na inhinang yaon hati na di karidaan sin Allah Ta'ala iban Rasul niya. Imana niya in kakahinang huminang kita sin kakahinan amuin wala piangdaakan sin Allah Ta'ala. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisan panin pangitatakan niya marayaw. Bisan panin pangitatakan niya ikarayaw ha society tabiayan. Apabila nagiatikad kita din na agama, inyaon din ha agama. Parahalin Allah Ta'ala wala siya ng daat. Namikin ni Rasul Sallam, wala siya naghinang sininang yaon. Nauno'y madohat ta doon. Kana alayhi mithla athami man amil. Apabila ang mga manusia amo inkabaitaan niya sin kakahinang yaon. Den diin ilagku sindusa sinamo mga tao naghinang yaon biad tura indusa makawani hatip-tip ang katao din ng mga manusia. Na din ang sabab yaon katao tayo manguran na mo makasusa. Yari kita naghali-hali yadto mga tao naghinang sa may ta indusa si mga tao yaon sampai kita makadohat kita sindusa sabab inya tubunga sin panghindo taamo inwala kimugdan haagama sin Allah Ta'ala. Unin baita sin Allah Ta'ala. Am lahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apabila huminang inamuk idena mga ipon sin Allah Ta'ala sin kakahinang yaon bakan niya piangdaakan nagiatikari manusia yaon in yaon din na agama sin Allah Ta'ala lon sin Allah Ta'ala am lahum syuraka ono ba mga tao yaon olong niya pagtuhanan nila long niya dugay-deng kako. Pagsisirikan nila. Amo intagdaakan sinhinang nila niyaon. Ang painhinang niyaon bakandaakan sin Allah Ta'ala. Ma lam ya'zam bihillah. Na din ang sabab yaon. Huminang kita sinambuk kakahinan. Magiatikad kita inhinang inilamud day na agama. Sampai kemo kita si mga dalil taamoin, mga dalil peki bihayan. Atau kamaghinang-hinang kita bihayan. Maka hisi silong ni makanapa ka sinamuk pilak, sinamuin, waktu amuin, atau ka mag-celebrate sinamuin pagkatao sin Rasulullah upama niya. O mga hadis na pagkarungan sin kita niyo.
hadis kuno sa wakan hadis sin Rasul sallam, hadis si mga tao amuin gimagana pa agama sin Allah Ta'ala. Nabalong niya makanapakakulong niya mukpilak. Impahala nilong niya biya ko nagnapaka sin biya lag ko si bud uhud bulawan. Nayan bukun ya undin Rasul sallam. Bang mapahala in mag-celebrate pa pagkatao si Rasul sallam. Namuna bang wala na hinang simbaran si Rasul sallam. Inuminan kaniya khulafa'ur rashidun. Abu Bakar. Siya imuna-muna minang simpakaragyaan niya. Mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bizampan impangita si manu siya amuin matayaw siya. Hatarkala wala siya nahinang sin Rasul sallam. Na inyad tumabista yad tubakan siya lamudha agama. Iban ayaw kita magpalug minang wayroong karayawan makawata gaman dusay makawata. Kita niyo ba, hawak to amuin Khalifa Abu Bakar radiyallahu an. Nagsunod-sunod in mga sahaba amuin, mga hufadul Quran, amuin magkamatay sila. O namukaw man nag-request sila maghindukan nila. Piyarahan man to kapatan hufadul Quran. Sakali iyakalan tipo si mga tao yaon ni mga hufad yaon. Iamos nila haran sampai naubos miyatay. On na isab hamuk kauman nag-request sa piyarahan na puon na isab din ng mga hufadul Quran. Bihad to tipo nila iyakalan nila yung mga tao yaon. Na din na sabab yadto nagmasusain na Umar bin Khattab radiyallahu an. Uning kasusahan niya. Long niya maubos na long niya yung mga tao amuin nakamemorize Quran. Na banglong taway na makapin, hawala pa kaya susulat in Quran na kertas, na malawana in Quran sin Allah Ta'ala. Na di na sabab yanto niya in Abu Bakar. Long niya Abu Bakar. O long niya napikil kulong niya, hinangon talong niya, bang unuin pangita mo kaniya. Nalong sin Abu Bakar uno yanto. Long nakita balong niya, nagsunod-sunod na long niya yung mga tao, magkamatay na ingkatan amuin na kamemorize in Quran. In kamugaan kulong niya, amuin malawa na in Quran, maubos mapatay in na kamemorize in Quran, na wala kaya susulat in Quran yaon. Wala na tipon siya, iban wala siya na arrange. Unisang kung sinabu Bakar kaniya, ya Aba Hafs, ya Umar. Ya Umar long niya. Inya na pangita mulong niya marayaw yaon. Sa kawalong niya di kulong niya mahinang long sin Abu Bakar. Sabab wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban wala niya piyang daakan yan. Na minoy na in Umar na nahipusing kasusahan sin pakaragyaan. Wala tay masin Abu Bakar in arain niya atau kapikilan niya. Hamuk adlaw na isab, nagbalik na isab siya. Pagbalik niya, biyad torain agi niya. Nag-negotiate sa biyaya natin niya, piyangayon niya biyangkan, Abu Bakar, subay isulating Quran. Na din na sa rapyad to, nakapila man siya, nakapagbalik-balik biyayan, na nagtaayon na in, Abu Bakar. Sa panag na adito siya mabaya. Sa wala rakya sulat sa inbiya amo in tartib niya. Subera hamo in zaman sin Osman ampa nakasulat in Quran sin amon arens amon biya Quran bihayaon. Sabab di wayro unamuk din ng mga sahaba. Amo in makahinang sinyaon sabab long niya wala piyang daakan sin Rasul sallam iban wala niya nahinan. Adena sabab yato lando imbuka si mga sahaba. Sin makahinang sila sin kakahinang. Bakan amuin aturan ibang bakan piyang daakan sin Allah Ta'ala. Bakan piyang daakan sin Rasul Sallam. Mabuga tul sila si maka panghindo sila. Makahinang sila.
sinamo hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang paingkaibanan mano siya, magmakuyag siya. May ta magmakuyag siya, sabab ikasanyang kaniya. Ikarayaw kaniya. Mayan. Nadena sabab yung katotay manguran na mo agama Islam. In agama sin Allah Ta'ala, amo in agama Islam, ang paduman niya. Ang syara. Hangkan lang niya wal Qur'anu dusturuna. In Qur'an amo yaunin sarasing agama. Dende inin kewa itahalom sin Qur'an, amo yatuin agama sin Allah Ta'ala. Dende inin kewa ita sin salama hadis niya sahih, iban nahinang niya, amo yatin agama. Nadina sabab yaong katautay manguran na mo agama Islam. Mataod paturing kakahinang sin Rasul amuin, yahaman-haman sing kita niyo. Sa masub kita, huminang sinamuwala niya na hinang. Na imano siya, maliso siya huminang, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa matagi siya huminang sinamuin, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na mapatay na insun na doon kaniya. Katabunan siya sin hinang, amuin, wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adena sabab yaon, mga katautay manguran na mga agama Islam. Sube kita niyo, gumayunggong ha agama sin Allah Ta'ala. Amuin agama, wero labi niya, iban wero kulang niya. Way kulang niya. Di naman jari tumawa kita dalil sin mga kamaasan tabiayan. Biya dakwa sin kaiban. In agama na mo ini, agama sin kamaasan. Mang agama sin kamaasan, in apo mo. Hauno ba nakauna iban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hauno ba nakauna siya iban Abu Bakar, iban Umar, iban Uthman, iban Ali, atawa karugay pa na mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adena sabab yaon katautay manguran na mo agama Islam, kita rin mga hadis. Man ahdasa fi amrina. Hisi sulong niya inuminang sin kakahinang wala na munahinang sin Rasul sallam na fahuarad. At niya itulak ima na sin mardud. At niya dita ima sin Allah Ta'ala iban magdusa paninaginan kaniya. Kataw tayo manguran na mo agama Islam. Biya upama niya mga pagmauludi yaon. Mag-celebrate ko sin amuin. Ihtifal maulid ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inda uwalong niya doon at niya magkisa sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkatao sin Rasul sallam. Makajari man kataw tayo manguran na mo agama Islam. Ayaw na kita tumagad sin amuin bulan sin Rabiul Awal, kataan waktu makajari ko magkisa, baken amo inhinangan mo at waktu inang pagkisa mo. Para ini yan, ipaghindo ang mga kamadrasahan, ibang mga markas biyayan. Biya din yung pagkatao sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadena sabab yaon, hadis sin Rasul sallam, dan kana Ibn Abbas radhiyallahu an, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahid. Rawahu al-Baihaqi wa Tabrani min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadin la ba'sa bihi illa annahu qala fihi ajrun shahid. Law sin Rasul sallam, hisi sulong niya in gumayunggong hakakahinang kulong niya. Hawak to amo in kumangina im mga umat kulong niya. Imana niya, hati niya, bakenda hati niya in kakahinang nila, bakenda halom sinamo in sunna sin Rasul sallam. Na olong niya makawan niya pahala.
habia pahalalaw niya sin hanggatos syahid. Imana niya tinya mamakahinan ko sin amo insun na naong pahala karayawan idil sin Allah Ta'ala kay mo biya. Na kumontra sinuminan ko sin wala na hinang sin Rasulullah. Man ibtada bid'atan dalalatan la yardaha Allah wa rasuluhu kana alayhi mithla atham man amil. Man amila biha la yanqusu dhalika min awzari nasi shay'un. Hisi sinuminan sinhamuk kakahinan. Ininang yaon hati niya kalaungan wala na hinang sin Rasulullah sallam iban ng pagkampiang daakan sin Allah Ta'ala di karidaan sin Allah Ta'ala iban Rasul niya naon dosa si mga tao yaon amo inaginang amon hisiyuin semingod kanila naon dosa den diinin lagkusin dosa sin semingod yaon biad turain lagkusin dosa makakadtukan niya biya sabab siya impunan sin kakahinang yaon. Siya impunan sing kakahinang yaon. Adena sa piyaon katotay manguran na mga agama Islam. Imalingkat tuod bag mag-agama kita niyo hati tabiayan. Uno naman amuin sarasin agama piyag agama ta. Uno naman aturan singkatan amuin hinang biyayan. Ibang mga subo kita, baka nang hinang biyayan, bagkan masawa ka to umasubo kita matupata o amo makahati. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nang sinallahu ta'ala. Mga subo kita. In susi sina ilmu as-su'al. Amo pagpangasubo. Amo yatin susi niya. Na di ko makaduhat sin ilmu bang, di ko mga subo biyayan. Sa gawa, problema ta zaman tabihayaon. Kamatauran din na manusia bang asal kengatan niya amuyatin iasubo niya mo paamo pangangasubuan niya. Hindi niya kengatan, di niya asubuhon. Apabila kaya baitaan siya sinamong kengatan niya yaon, amun di siya kaamuhan na damiskas siya. Bagkalong niya bihayanin na mo biat kakulong niya sin kakahinang yaon. Bagkani maksud niya amuin magpabuntol sin pag-agama niya, amuin pagpaon sin amuin kuto-kuto sin pangatayan sin amuk pahamuk biyayan. Na dena sabab yung katotay manguran na mga agama Islam murah-murahan tinia amuin hidayatan kita sin Allah Ta'ala mong paagama mabuntol. Taupikan kita sin Allah Ta'ala istiqamah agama niya. Agama niya. Hangkanin halta sampai biyayaw natin niya pagkakit kuantain halta hati niya on mga manos siya lando inamuin kuansin sigpitin hal nilang biyayan. Uno imbahita sin Allah Ta'ala wa allaw istaqamu ala tariqa. Bangsas dalon sin Allah Ta'ala mag-istiqama kamuhar dahan mabuntol ang agama sin Allah Ta'ala. Mag-istiqama kita. Tinirendiin imbahita sin Allah Ta'ala Imam baita sinassalam, kakainan sinassalam, amo yatin hinangan ta, amo impagmut-mutan ta tur hinangan. Namo yatin istiqama piagian. Bukun haminang kita si mga kakahinang, bisan wala na hinang sinassalam. Hinakulong ni istiqama kulong sin hinang ko ini. Unain, tumbas idihil sin Allah Ta'ala mga tao mag-istiqama. Allah istaqamu ala tariqa. La asqaynakum ma'an ghadaqa. Artinya di pasipitan sin Allah Ta'ala inamuin kahalan sin kaboyanan tabiayan. Apabila istiqama kita agama sin Allah Ta'ala. Matawag pa mga ayatan namang biyabaitan niya. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Bangsa salong na inambuk kauman no sin Allah Ta'ala. Mag-istiqama sila. In-istiqama nila tinya bisang pakain sila ya umimi kita pangatayan nila pagmabuga fa Allah Ta'ala. Sa pagmabuga nila niyo timitinggil sin pag-iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law anna al-qura amanu wattaqaw
Unuin, tumbas din sin Allah Ta'ala kanila. Lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Ukaban na mulon sin Allah Ta'ala imbarakat. Den ha langit. Iban den ha lupa. Ukaban na mulon sin Allah Ta'ala. Barakat din na langit, ibang barakat din na lupa. Kita na ito nakatautay manguran na mga agama Islam. Inhula si mga Arabian, biya mga Saudi yaun. May tayaun in rizki sin Allah Ta'ala. Sa bangkita mong tainggil lupaan nila, mga bato. Amo in bato yaun, di tubuan sinamo in mga tumbu-tumbuhan. Sa yaun kanila ni barakat. Sabab, yaunin pag-iman fa Allah Ta'ala makusog ibang pagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagsama-sama sila. Nalawasing kaibanan, may tabalong na ako inihati niya, nag-istikama ko agamaklong ni Biya. Pag-ubos, tinya, sampur na yung pagmabuga ko, may taba, amo hindi pa paluhayon ka ko inamo in kabuyan ng kubihayan upaman. Naompa din ang mga hati niya, sube audit ang tayo ginawa baranta. Ang pando na kakahinang tayaon, amuin, at tawa kaompa na din ang mga kakahinang sinagama, wala at tanahinang biyayan. Sabapin, pag-agama ini, di kita man jari magpasad kita biyayan. Apabila lang tapaluhayin na sin Allah Ta'ala yung hal mo biyan na pagmabuga fa Allah Ta'ala, na ikaw na imano siya umbol sa ito pahadarasin Allah Ta'ala. Na kuno ta makawain amo in mano siya, amo in number one, in dayaw niya pahadarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. So may nagsisipat kita sindua. Ayaw kita masumo magdaak hatao sinhinang marayaw. Iban, ayaw kita masumo manglang ang mga tao sinhinang mangi. Sabihin na ng tayaon, bagang kita magpasabihayan. Labilo ba na, bang kita hati kihanglaan sing kawasa doon na koman mo yaon. Ayaw kita magpasabihayan. Sabab impag nakura kataw tayo manguran ng mga agama Islam, bang di mo siya kugdanan haaturan sin Allah Ta'ala, ikanar kasi manusia. Al-iyadu billah. Ikanar kasi manusia. Biya upaman yung mga amo ingyas ko, hati manghukum ko biya yan. Alam sila salam, imang mga to yaon tong kaginis. Imang hukum yan, ataw ka magnanakura. O mano siya, nagnanakura siya sin, dendining kabayaan niya, amo yatin sara niya mano siya. Imano siya, uwe na pagpangsubo, hadlok yama, diridso siya, itilak buha apoy narkagyahan na maaliyado billah. Imano siya, kadua niya mo, mano siya, amuin, kengatan na yung kasabanalan. Sa di niya ihukumin kasabanalan, inihukum niya amuin kabatilan. Dahil di amuin kabayaan niya mo na dihukum niya. Damikyan ni maikadwa yan, dirizo sila panarka adlok yama. Inikato niya, 50-50 siya. Amo maano siya ihukum na yung kasabanalan. Ihukum na yung kasabanalan, hangka sa saat sa zaamuin, taikuran niya kasahay, ihukum na yung kabatilan, namo natin ikanarkan. Nadina sa mapyaon, kataw tayo mauran na mga agama Islam. Yung mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang harap pa pagbunuan, mag-agaw sila. Meta sila mag-agaw. In kabayaan sinamuk pamuk biyayan, hati niya mapatay na siya syahid. Hasababan sinamo in kamulyaan, amo indihil sin Allah Ta'ala kanilang biyayan. Kamulyaan. Ma min ahadin yadkhulul jannah yuridu an yarji'a ila dunya illa shahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara min al-karamah. Lon sinarsawe na long niya manusia amuin makasad na pasurga amuin pabalikan maripa dunya mabaya magbalik wena. Maling kalong na into pati syahid maangan-angan niya makabalik siya madto pa amuin
dunia supaya siya masyahid siya makahampu biyayan. Hasababan sing kamulyaan amo indihil sin Allah Ta'ala kanila darajat. Nang biyak to mag-ako yung mga sahaba. Sabang hinangan yung mga sahaba sin nakura. Pag nakura, na wayroon agon mabayabihayan. Wayroon. Di sila mabaya sa baban, sinamong kalagkuan sin masuliya. Sinamo impag nakura pigiyang bihayan. Sabab, bangsa pa maamuin, ikaw hatin niya Muslim ka. Muslim ka bihayan, usnag nakura ko doon ang mga Muslim yaon, na kailangan to doon natin ya. Ini damo kanila, den di ining kabayaan sin Allah Ta'ala amuyatin saramo doon na pag nakura mo yaon. Biyan. Nasa pamaamuin, sarata yaon natin ya bakanda mong kabayaan sin Allah Ta'ala sarayaon. Na amo yaon impiyagyan sin Allah Ta'ala wagitan ibut tagut. Anib kamo sin tagut. Unin tagut. Umara alladhina yahkumuna bigeri kitabillah. Amuin mga nakura, di nila lagihon in kitab sin Allah Ta'ala. Ilagihon nila, din di ininpikilan nila, amuyad to in agaran nila. Tagut. Pianiban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wagitanibut tagut. Anib kamulong ni sa mga tagut lang sin Allah Ta'ala. Na di na sabab piyawang kataw tayo manguran ng mga agama Islam. Na amuyad to in, maniutiyo din ang mga amuin kahalan sin sunna sin Rasulullah. Iban maniutiyo din ha amuin kakahinang si mga sahaba biyayan. Lumatong kita mari pahaamon hadis amuin daakan at tawa kawasiya sin Rasulullah. Hadis katluan tag-isa. Hadis din kana Abil Abbas Sahli Sa'idi radiyallahu anhu. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Hambuk sahaba di matang tu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In agi niya, hinduya ko ya Rasulullah sin kakahinang. Apabila mahinang ko in kakahinang yaun, ahabbanillah, wa ahabbanin nas. Apabila mahinang ko in hindu muka ko yaun, lasahon ako sin Allah Ta'ala, iban lasahon ako sin katan manusia. Hindu siya sin Rasulullah. Lon sin Rasulullah kaniya, izhad fi dunya. Ayaw ko magpaligap sinamo impag-ari-ari ha dunya. Harapa impag-ibadat fa Allah Ta'ala amuin. Timaytay hakitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mahinang mo yaun, hati niya kulang hati niya di ko masasat. Sinamo impag-ari-ari sin dunya atau ka mga parhayasan sin dunya. Kataan amuin, kaliligapan di dunya, di ko maligap hasababan sin pag-ibadat mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maharap mo maraming pag-ibadah, na din hasabab yaun lon sin Allah, yuhibbuka Allah, kalasahan ko sin Allah Ta'ala. Kalasahan ko sin Allah Ta'ala. Na pabila mabaya kita, teriyanda biyabaitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mabaya kita, madohat ta inamo ilasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ayaw kita magpaligap sinamuin kataan pagkakitaan tadiha dunya ini. Amuin, makataykod kita pag-ibadat fa Allah Ta'ala. Harapan ta marayang pag-ibadat fa Allah Ta'ala. Apabila biyatin hinang ta, na yuhibbuka Allah, kalasahan ko sin Allah Ta'ala. Kalasahan ko sin Allah Ta'ala. Di na sa mapiyaon, ini kadua, amuin na pabila mabaya kita sinamuin, lemasa inta ukato, nalong sinusalam ha sahaba yaun, long niya wazhad,
fima inda nas. Ayaw ko umibog ka. Ang pagkakitaan mo ron ng mga tao yaon. Amon uno-uno bihayan. Din ang mga marayo bihayan. Amon kaihugang bihayan. Din kanila. Ayaw ko umibog sin yaon. Tinya. Ang pabila biya to inhal tati niya. Ang kakitaan tatay mangudta bihayan natin. Di niya kakitaan katin biya. Manapso kita si mga bihayan. Na lamasa into yaon kato. Sa banglong tabi ang mga amo opposite niya, bangong kakitaan tabiayan, di kita makasabar, hati niya amuin, maka pangayo kita uno-una biyayan, taon waktu kakitaan kita sintaw yaon, hati niya humali na, umanib sila kato, yan na isa makasasaw sa zaya mga yusadsa. Nang pabila lang ta amuin, mabaya kita, lasahon kita si Mano siya. Na, ayaw kita umibuksin uno-uno, amuin din sin Allah Ta'ala doon kanila niyaon. Sebab hati ini itu syukur nila. Hati ni amiyatin syukur nila din Allah Ta'ala. Amiyatin bahagi nila din Allah Ta'ala. Hanggang ni mga sahabat sin Rasulullah SAW, mga miskin. Nag-complain sila para Rasulullah SAW. Inaji nila, long nila, dhahaba ahlud dusurul ujur. Naubos na long niya si mga tao dayahan ng pahala. Naubos nila. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Lang si mga miskin yaon, ikaunan si mga tao yaon, magsambayang sila habya pagsambayang namo. Magpuasa sila habya pagpuasa namo. Sa magpanaraka sila, di kami makapagsadaka. Alam si Rasulullah kanila, panasbih na kamusazza, subhanallah sadaka, Allahu Akbar sadaka, la ilaha illallah sadaka, astaghfirullah sadaka, uno-uno bede na mga zikir pa Allah Ta'ala, ini ito sadaka. Alam si mga tao miskin, فإذا فعلنا apabila hinangan na mo niyaon, waya fa'alun, hinangan nila na isab. Na, amuin, masi-masi sila naka-advance din kamo biyayan. Na uno inagi sin Rasulullah kanila, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Indamikyan, kalabihan, dihil sin Allah Ta'ala kanila, wala kya tukbal kaniyo. Iyan to kalabihan. Nabisa pa umibog kita si mga biyadto. Sa huminang nakita sinamo inden dinin kagaw santa. Kul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasul. Huminang nakita si den dinin kagaw santa biyayan. Sing kakahinang din ng mga ibada biyayan. Uno-uno biyayan. So, inhinang yan natin, bang ikhlas na paginang mo na ang takaran mo tutumbasan din Allah Ta'ala. In hadis ini hadis Hasan, ini riwayat ni Ibnu Majah, Ibn bi isnadin Hasan. Demikian bebaita pan sin Rasulullah SAW. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Law niya نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاعا فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Kita ni bain Rasul sallallahu alaihi wasallam siya in qudwa sin kita niyo. Qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Siya insunton sin kita ni. Hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatug siya. Tinya natug siya sa tinya naghanig na siya sinamo mga kwaniya mga uno-uno na biyayan ha pabiyayan. Sampai naglimpah taikod na inamuin bakas kiulangan ni biyayan. Tinya bakit siya malanubihan dito siya kimukulang biyayan.
naglilimpa biyayan. Pag-uwas lang si mga sahaba, lang na ya Rasulullah, uno hapikilan mulong niya. Hinangan na mo kabang di ka ato at niya, hinangan na mo kabiya, kukulangan biyayan atau kabiyahanig atau kama biyayan. Hinangan na mo kolong ni biyaya, lampik ha lupa apabila matugo biyayan. Lawan sinasalam kanila, mali walid dunya. Mandi katulong ta. Dia kulong ni mabaya. Dia kulong ni mabaya. Iban, welong ni ibog kulong ni sin dunya long niya. We ibog ko sin dunya. Hangkanin kaunan sinasalam, hawak to naghigira siya pa Madina, hinangan niya bili kasikan si masjid, ingkatan mga muhajirin, mga miskin. Mga miskin. Kahaba puas sa bangdikato kumaun na biyayan, sumad naman to pabilik si mga miskin yaon in Rasulullah. Amuyatin dahon ni magsaw, hapagkaun amuin mga miskin yaon nasikan sin Masjidin Nabawi. Biyato yung kaunan niya. Namikin ang bukwak to. Amuin, diugalan ka niya inamuk din ang mga kaasawahan niya biyayan. Namiyag to siya pa amuin, amasin, babae yaon, asawa niya yaon, ugangan niya. May kitabang siya sin, magpatumtum anak niya. Haway pa siya di matang-mato pawayaon. Di makin Allah Ta'ala hamuk malaikat. Mikibaita. Tinaiasubo in Rasulullah. Banglong tain kaunan niya. Tinya mabaya siya magdaya ibang mga kaasawahan niya. Ini sin Allah Ta'ala kanila ning kabayaan nila. Nadina sabab yaon. Wala siyang bungan sin Rasulullah in malaikat yaon. Di mayrik siya fa Allah Ta'ala. In agi niya. Allahumma ahini hayatal masakin. Ya Allah, dihili ako kabuhi si mga tao miskin. Allahumma ahini hayatal masakin. Wa amitni mitatal masakin. Iba na pabila patayon mo ko pataya ko kamatay si mga tao mga miskin. Wajima'ni yawmal qiyamati ma'a zumratil masakin. Iban adlo kiyama, punan mo ako, apabila law na palamuran mo ako doon ang mga umat ko, na doon mo ako palamuran ang mga miskin din ang mga umat ko. Mga miskin, baribadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga miskin, di mag-ibadat fa Allah ta'ala. Na iniyad dati niya. Di mabayain na sa lamamugay kanila. Amuin doon ang mga miskin, amuin mga mabaya mag-ibada atau ka nag-ibadat fa Allah Ta'ala. Hat supat sinadisiyad to, long niya, ma'ana fi dunya illa karakibin. In ako in long niya diha dunya ini. Biasa party long niya sa panton long niya. Amuin, si masakat akulong niya biyan ha kura atawa ka unta bihayan, pag umuslong niya maparat in suga, mapaso in suga. Nakakita kami long niya hambuk kamo in kahoy, iba lambong niya. Pagdatang niya tiyudyo na mo in kahoy yaon, pagdatang madto pa kahoy yaon, na nanog din ha sa sakatan yaon, naghali-hali hang karay. Pag-umus siya to, si makat na isa balik, lamos na mato pa amo in kadtuon biyayan. Na in upama sindon niya, amo in biya lambong sing kahoy yaon. Naghali-hali sa siya doon, ubos lamos na siya matupan si pakyat to. Na mo tinupama sindon niya, mga kataw-tay manguran na mga agama Islam. Nabangin kita, umapas kita sindon niya, di na kita makapag-agama.
Dunya na iniiapas tabiayan. Sa inagama, tiyay kuranta nin agama sin Allah Ta'ala. Na apabila abutan kita sin hukum sin Allah Ta'ala, hadi kita makapagtobat fa Allah Ta'ala, kita na imano siya makaluuy-luuy atau ka makaulong-ulong pahadarat sin Allah Ta'ala. Kita na imano siya. Atau kayong pag-agamata, amo in kabayaan tabi, ayang bagang kabayaan sin Allah Ta'ala. Lelamuran tatay, kita in nagkontrol sin agama biyayan, bagang kita in kikontrol sin agama. Na damikian masusar mga katotay manguran na mo agama. Subay in pag-agama Islam, ikaw ay magpakontrol ha agama, bagan ikaw ay nagkontrol sin agama. Yan. Sa pabila ikaw ay nagkontrol sin agama, huminan ka bang mabayakaw? Tuminggal ka bang mabayakaw? Sabang ikaw ay kikontrol sin agama, bizampan di ko mabaya, maluwas mo yung ginawabaran mo, huminan ko sindakan sin Allah Ta'ala. Sabab siya ay nagkukontrol kayo mo. Hadi pila imano siya. Kami long ni nagdasin aga mahalungan ini. Kami nagkukontrol. Nakakita in kakahinang si mano siya. Katan among kalumuan sin pag-aga mahinangan nila biya. Pagdatang sin Rabiul Awal biya yan. Magmaulod sila. Bulan Rajab. Pansin Isra wal Mi'raj. Uno-una biya yan. Pagdatang sin Muharram biya yan. Mag-Ashura. Pagdatang sina mo insapal biyayan, magpanulak bala biyayan. Awayroon yaon kabakan na to amo indalil. Inyan din na agama. Wayroon. Nadina sabab yaon katotay manguran na mga agama Islam. Nabang kamatayan in to biyat to, nagkukusiya, nagkukontrol sina agama. Kakitaan mo na. Masusab ang pag-abot sinang kapito din na among kamatayan biyayan, among di siya makapaligad hamok sapi biyayan. Masusa siya. Parahal, so pamamaas niya yaon, waktu na sa sakit, di siya makatawag kalong niya dahong gumanto pa hospital long niya. Lumawag ako sin wayroon biyayan. Long niya, di long niya kapaubatan, wayroon uno biyayan. Sa meta patay na ama niya, wena tinadina sumampay madto in kakahinang yaon iban di na magmumpa ta ama niya, mayta magmut-muto siya magsumbay sin sapi hamuin ikapito adlaw sin kamatayan sin ama. Nabaliskat mga katotay manguran na mo agama Islam. Hangkan mga katotay manguran na mo agama Islam, magbalik kita hakitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallam. Fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah wa Rasul. Mang-uno natin niya pakaragyan mo in dita pag among bihayan ukaban tayong Quran sin Allah Ta'ala. Uno imbayta yaun amo yaun bunnal. Amo yaun bunnal. Hazaman tabiya yaun katotay manguran na mo agama Islam. Magkambiha zaman si mga sahaba. Zaman si mga sahaba, bangkabayitaan sila sin aturan sin agama, magmasusa silang bang di nila mahinan. Kita ni badihilan ta kamo sampo. Kanog sinayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. O kamo mga bariman, kabuga kamo fa Allah ta'ala sin sabanal pagmabuga. Ingkatan mga sahaba, biyayan, biyabasa sinasalam kanila, na nagtamis sila katambihayan sin di na mulong niya kagawsan yung sabunal pagmabuga fa Allah Ta'ala. Hingga piapanog sin Allah Ta'ala gimaan yung kasusahan nila. Piapanog sin Allah Ta'ala in ikadwa ayat. Long niya. Fattakullaha mastata'tum. Kabuga kamu fa Allah Ta'ala rin din yung kagawsan niyo. Adi na sabab yaon nagimaanin amuin para sa hanilang biyayan. Demikian kanog sinayatan sin Allah Ta'ala law niya, wa iminkum illa wariduha. Ingkatan niyo yan law sin Allah Ta'ala, makalaway kamuha apoy na kagihannam. Demikian nagtawtangisan na isabi mga sahaba. Biya ini na law niya, inamuin, kalaulan ta iban paglulugto ta pag-ibadat fa Allah Ta'ala sakali makanarka pa kita.
Sakali, makanarka kita biyan. Na di na sabab yung katotay manguran na mo agama Islam. Bihat to inkahalan si mga sahaba. Namikyang kanog sin ayatan. Ya ayuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitani fajtanibuh. O kamu mga bariman lang sin Allah Ta'ala. Sa banal tudlong niya, in khamar alak. Ibang pagpanayam apos. Ibang pagnudyom-nudyom. Iba na mo yung kuwan si mga luto mga yanasibyaon. Ingkatanlong na yaon. Rigis. Malumi. Pahadarat sin Allah Ta'ala. Iban din nakakahinang sin mga setan. Fagitanibu. Anib kamulong sin Allah Ta'ala. Naunin na hal si mga sahaba doon na Madina kanog sin ayat. Agan-agan ing karanan mga simbay nila. Utan simbay nila. Di ko agon makapano marayaw. Hipot, biyugit katan in mga kasa sinamuin alak. Amo in simura in tagalun. Iban wero ulun. Inig nila tudha. Baran pamaybay nila sabab. Rigis malumi yaun. Iban kakahinang sinsetan. Jadi kato, mambasahan kita sinayatan sin Allah Ta'ala, katamaan ni hinang tayaun, kontrahon ta into yaun, iban demugal kita tao yaun, nagpasampay kato ayatan sin Allah Ta'ala yaun. Yung mga sahaba magsarang sukur sila, kaya hidayatan sila, kaya ngatan nila nindusa nila ikanarkan amoyat to na rin ang sabab to, makapagtobat sila pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahil na sabab yung katotay manguran na mga agama Islam. Nabihat to inhal sinamuin manusia. Namikyan hadis. In hadis sinihat tinip yang daakan tud sin Rasul sallam. Amo hindi tud kita magpaligap ha dunya tabiyayan. Long niya, man asbaha minkum amina fi surbihi mu'afin fi jasadi. Indahu qutu yawmi faka'annama huyizat lahu ad-dunya bihazafiriha. Imana niya tinya ang pabilalong ta nakabati ko ni nakatugan mo biyayan. Pagbati mo yaun tinya marayaw imparasahan mo mayroong sakit simbaran mo biyayan. Sihat timbaran mo biyayan. Kondisyon po biyayan. Iban mayroong problema mo biyayan. Iban pagkita mo yaon, nabuburi mga pagkaon mo biyayan. Na imano siya yaon lang sinasal. Biasa kaula-ula imano siya. Biyuklad sin Allah Ta'ala kanya in dunya. Biyuklad sin Allah Ta'ala kanya in dunya. Hindi na sa papiyahon, mura-murahan katotay manguran na mga agama Islam. Taupikan kita niya katan. Sin, maatod na to, indunya na to, asibi, kapangatod tabiyayan. Wus, maatod ta in adlaw akhirat ta malagkubiyayan. Hindi na sa papiyat to, makapagmut-mutod kita mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Kaaba adlaw kaganapan in ibadat ta fa Allah Ta'ala. Adlaw-adlaw sumung ingkusog sin pag-ibadat ta fa Allah Ta'ala. Apabila-biyat to. Sa pabila buklaran ta atoron ta in dunya malagko in adlaw akhirat ta asibi namo na yaon manusia adlaw-adlaw kamu in pag-agaman sampai muklas siya pag-agaman niya. Umapas siya sin dunya niya. In dunya, apasan mo siya? Di mga paskay mo in agama. Umampas ko sin agama mo, bisan palong taamo in uno-uno hal biyaya, na yaon, iyapas ko sin dunya mo. Sa yaon ko nakabatang kaniya. Nang pabila dumadlo, pipikil mo na yung dunya mo biyaya, na amuray makawa mo rin din, amuin,
asal lilukis sin Allah Ta'ala atau kagyaganta amo in rizki mo. Di mo makaway rizki sin dukain. Dahil hindi yang kwan. Hindi na sabab natin niya. Maghinang kita, maglawag kita sin rizki sa hatay ko sin pag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatay ko, baka na mong paunahon tain amo impakaragyaan yaw, hinangan tatay ko din pag-agamata. Paunahon tayo pag-agamata, hatay ko rin amo in dunya ta biyaya. Baka ni maana ni hati ni amo in lupahan ta in dunya biyaya. Kita ni ba hikaron? Hikaron, inna karuna kana min qawmi Musa fabaqa. Hikaron, hambok siya din ng mga umat sinatawag ka umat si Musa alaihi salatu wassalam. Hambog siya din ng mga sahaba sin Musa. Bariman siya fa Allah Ta'ala. Miskin siya. Hawak to amo in nakabak siya alta mataud sampai nagkadayahan na siya na fabagalon sin Allah Ta'ala. Hati niya, simulang na siya kan Musa. Kasi pagkita niya, onda gaus niya biyayan. Onda kaya niya biyayan. Ada na sabab yadto sampai nahinang na ato si Musa alaihi salatu wassalam. Napiatam-tam sin Allah Ta'ala. Lang niya, wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Karun. Pag napaka mo in alta mo yaon, hakaridaan sin Allah Ta'ala, madohat mo in result atau kakarayawan niya, hapwasin kamatay mo. Sa gawa, ayaw isab kalupahi ina mo in suko mo diha dunya. Imana natin niya, ipahinang kato in adlo akhirat biyan, mas makusog din sinamuin paglawag ta sinamuin kaboyanan tayaon. Biasa ka ula-ula biya to ina muhal sin ayat yaon manunjuki kan karo. Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nadi na sabab yung murah-murahan kataw tayo manguran na mga agama Islam tinya in modo na to ini tinya biya nakakawa kita sin to hadis sin Rasulullah sallam ini kaysa hadis yadto manunjuki sin amo in pangagad sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ayaw kita pahinangan sin Rasul sallam sin kakahinang amuin wala niya nahinang. Ini kedua amuin alom sin kuan hadis ini atau kana kuanta ini hadis na manunjuki sin amuin kuan natin among biya paasibinta inamuin dunya atau ka amuin ayaw kita magpaligap sin amuin pag-ari-ari sin dunya ha sampai amuin katinggalan ta in pag-agama. Palagunin pag-agama. Murah-murahan, hati niya magmumpat katutan yung katan. Tinalas na diha ini, mangindoa kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murah-murahan, amuin. Matay man nato, inamuin den diin, in karayawan den dito, iban, amuin den ha, Quran, iban, sunnah sinassalam, hati niya matay man nato bihayan. Hati na sa wapyaon, mangindoa kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال ربكم ودعوني أستغفركم آمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.